Trupe tse dunyin pime kwengep chinur khons kyam kwen chimbuchogi kishar yutu Iran ne yinbe tsongpa zoor gyuwe chele mina chukchul hala mikse poda nandu jega than lamdoyon kalup zenang tse songwe. Di kor thirin koti tsukchung kosu yobe Happy New Year way shebe tsokpa sarzu nangke kusheb Yogesh Chapriya lasu kanti shukab. We are here to seek the blessings of His Holiness the Dalai Lama. Thalin ther Iran ne pheba nam Iranian Impactors Club she Iran khudu shuke mine lenso gi chungmi shata yengor sonsula kongnam chichi ngi ne thiring par sugar to phebne phebe rikshung ki tine khangthang konde thazang chebar chebeb ki kebe sungshe sengyu tha komtu je nangde khonsa chogi ka gonshin semna chamje thang shidi tembe chowa rygyu tablam chushin yuchi sonsula. It is a historic meeting. It's really very, very important, and we are blessed to be having this meeting with His Holiness the Dalai Lama. Every Muslim should extend our love. Thailand khons kyam kun chimbe thong du char ne kamu shugu chongwa thini lokyu rengshin temba tha hajang keba sangjin khene chewa shi yingo yang songgu do shen yang ku ni la chamje lopso thang chongle war mixe dewa khansi gi yogor kan shudu khongki chamje nyamlen chathu bachuna soso ker ke semla digi ki kheben yoba mase leche basor chamje chathu bachuna khona be soso chongla nuba chewa tyungyu yoba thang tishin chongsha namla chamje lo changne thangden ki chongji gyap thu bachuna soso chongle ki chetong thang chongsha khongbe yonggyur phento nyachi yodap chamje phakcha tingsap shagyu yori che songdo. Any company that has grown because they have been compassionate towards their customers. Shenyang pyogi pensu kangi genzin ke shel hator lani Thailand konam sugar to pipu ring sungshe nangken chik yinba mase tirin konsa kyamgun chenpo chongdo lenchar shudo be keshe lasu konsa kyamgun chenpo chogi lamdoyon kalop zo kan pep yogor kandi shudu. Ta zo kundu ka kardang sena ene ta Iran ne duksu mi mangbo che tirin du ne peben je chongwa de ga wo shiwu chi chongs ene sungse gambo kap tiba ne chene ngadu luju na la de yungdu ene ko taxi sigor da tu taxi da dusun dewa yowa ki di luju yore ngadu himsa ko chena raba parsia da taxi dusun dewa yowa luju yore tinde nangomone ngadu himju chena ngomone dewa yowa tinde chi rehas ene kecha chigla ta tingsang zambuling nanglo la chig kachi gi mi khashi chig chidang la dene ene khaje studio chig pe takzu da dugja yobe soro tinde chigdu was tinde indu tinde kap de la ta pena karse Afghanistan le ina khache nangso jing de rawo Burma le ina khache da nangba paru tu de rawo Egypt ina khache da issue tu de rawo tinde nyokra mangbo do de lopam hiuju do was tinde indu en de so ne mi khache jig se jore khache sangma tinde mare kanse na chulu ke zambuling ge chulu ke chim sangma gi zabe labja de chigba jijar res chamning ji she de she gyor cha khache thagana res Shize Iran kelebe korkyu tishin kyagar ki Mumbai chongkyo tu yobe tsopashi gi khoti nawa shi re tula konsa kyamkun chimbu chogi khong namla ringmin chinda chukbe tse chonga nin kyagar ki kesa dilir lada khachi tsu kengur neti wo khachi lenzo shi nangden ke yoba thang der gombo kangi chipkyu nangden ke yogor yang ka nang tu Sugar dharamsala ne arilungti khangi sarkyo batin sa sangmo yi